judge no mas clear. This is BB cream, sir. It is a double functional product for whitening and UV screening functions, protects skin from harmful external elements, and keeps the skin clean. Actually, this is a great product. It has been proven and tested, and you can purchase this for your wife or for your daughter if you have a daughter. Actually, you can also use this, sir. You want to purchase? Day ka rin, pwede, bisay ko no, kasabot mo istorya. Kani nga BB cream, sir. Sorry kayo, sir, my bad. Actually, kani siya nga BB cream is dili siya sa mga gwapa na or gwapo. Pwede ko ni siya sa kanang ilabi na nimo nga batikag naong. Gamit kayo nimo, sir. Bato kay ba, basta pa di ay nga mahimo ka direct Ramsay ani. I-try lang, sir. Day, pahawa na Debbie. Kasapot maga. Hawa Debbie! Kasapot maga. Ito na ito. Bakit doon bihala na? Ba't di jud bitag naong noy? Sir,